No, Bi začela z slanino. slanino najprej začela, Mama rekla, to je pečena slanina v dimku. pečena slanina v dimu. Ima dve napake, prvo povem, drugo ne, ker je Tako. žakar zlomljena. Tega ne bomo gledali. Pol imamo novost. Najno- Novost, pa vedete novost. Najnovejši izdelek, to je pa po domač pojen prvi mesni čips. Prvi mesni čips. Dober Poglej, dan. Evo. prvi mesni čipsi. In tule je, To je pa domača to ni sladoled, ampak je domača zaseka. Seka, evo. Vidiš? Sicer polagamo na med, koliko dajo sladoled, evo. Porcija, evo, Okej. dolje. No in še ena stvar, ki moraš videti. Takole. Je pa janezova salama, prosim. To je pa janezova salama, vidiš to? Vidiš to? Evo ga, evo ga. Ej. So kako je, okej. Narejena, pobili To je bilo to. janeza. To je to. Bravo. Da pritisni. Kam?